Assalamu alaikum. Okay, upon you community ending tin the den o bill signa do den mo be adopti le 4 juillet. Kono battineta yimbe wonbe hendade ben food stamp kwente kon snap. Kono battineta taxi yogabe. Mi mi rabbindina fi no ponji din famora. En fait, ko document mo 1000 pages ni section ji buyno ton bill mo be voti on ko yowondir do commune kon change gol fayda piji buy e lending etika armée ka immigration système santé on hono taxe jidin en fait ko changement mo na do be wadi nana kala piji buy ko woni on bill on provision ji buy no ton hara wobbe fuddi filing na de lawsuit don andi lending ko check and balances justice on no wodi legislative on no wodi executive on no wodi donc endi leydi do ha jondu no gollude goddo no wawa wadede ha gasa wobbe iwtira bawbe wullito si be gagnoy ke konko be wulliti don hayste goddo windanoma bonnite kadi. Okay, telemaka taxi ji woni infirmière be no gasa dido ma tato noddu be la landi o men nani joni sa golli overtime ayobata taxi mu oui et non en même temps. Se on tigi jangali détail ji dim piji boyno wodi o famata nder ton kadi non lendin tumago ko ni be daynirta yimbe be wolay goddum kakkene kono hara sa jangi détail ji din der ton hara piyo buyno der ton koy famaki ka taxi ji mi rabbindina kono woni be ni si tawoni da hendade tip madum a golli overtime be winday ni ka titre journal sa ndari be no ke on tigi yobata tax kono na no woni ça dépend situation ma on ko hombe dum burata wallitade surtout ko wada ben itemized deduction and filo tax ko dumaji didi ko soit on tigaro yetta standard deduction non c'est que gouvernement on wadi montant si ko célibataire be na o montant do tayoba mo tax ma si ko head of household ma si ko marié hara mo kala no madi montant mo yobantake tax andi ko si on montant don ittoyama ko heddi din no yobante tax ma ko heddi din no wona calculer de crédit sa hetta e sa hettata jonon o sariyamu be voti do fayda ko nafoyta surtout ko middle class wonbe hebude mbudi ko towi seda hara nde be fila tax ji mabbe din ko itemized deduction non be woni jettude ko ben non wadana montant mo be réduisoita be duita e hore dépense ji di be wadi di ma montant mo yobantake tax on si be wadde itemized deduction mabbe on karami wolita di piji do den e pula jamo yafo mi de jillindirde anglais pula kono ko be wadi cap ha 25000 no kedi go ha 12500 tawa da way duyitoyde din on tawa din on kadi a yobantadi tax heddi din don non yobanoyta tax ma heddi din calculoyte ko jero hettata communauté men on buy dum do affectata be parce que yimbe ala hebude mbudi buy taw c'est ça le problème fayda o duma do ko nafoy taw ko wonbe golude heba itti $100,000 hebi dow fino famiron. Okay, ko ben non aroyta tawatuma gono do yobude tax ko be yobata ko no towi ma be hettata mbudi pay koy donc di do non tawete e itemized deduction mabbe on hande kadi dum don duita taxable income se mbudi do adi taxe de din duitike soit crédit ko be hettata kon be do ma o moy nyamande ko be yobata kon duito. Okay, ko woni benude sina dum sa golli overtime sa hebi tip sa watani li toujours harabe coupude taxe jidi no wowa coupirede non ko si hewtoyi ka file taxe o bénéfice mo be wadi o bill do den ko don applique to sa hebi filo o taxe andu ko jokki kon. Okay, ma maîtrise do golle mun de mi ara telema ka food stamp be wadi taw définition ko inete paykum c'est que ko inete paykum ko kala mo hebali dubi sappoynayi ko dum be woni nodditirde paykum donc si tay paykum ma kum feƴƴi dubi sappoynayi haray ka hella ka sariya food stamp hande kadi na o paykum
ko ɗon waɗi ɓe exige hande kadi sa hendoyto food stamp siɗa mari paykun hara paykoye ma koye ɓe feƴƴi duuɓi 14 ko be golla minimum 20 heures par semaine si qualifioɗa fi food stamp sa ala gollude 20 heures par semaine a qualifiota comment sa ala gollude 80 heures par mois joni ko ɗum ɓe waɗani ɗum par ce que tumago sa golli 80 heures par mois aroye ha revenu ma on tumago no gasa hara o towi o ɓuuri ka goɗɗo qualifiotoɗon fi food stamp sa golli ɓe tawi revenu ma on no towi hande kadi maximum ko ɓe waɗi kon yo goɗɗo heɓu revenu makon fi yo heɓu food stamp sa golli 80 heures par mois lerji 18 revenu ma on towi hande kadi a yalti ko ɗum waɗi ɓeynude yimɓe buy affectoyeɓe ko politique molanaɗo ɓe waɗi ce que joni a joɗotako ka suuduma hara ala gollude sinaraɗa mari pay koye tosokoy yaha fiila fi food stamp ɓe jonne koye yaw golla surtout si pay koye ma koye ɓurni duuɓi 14 ok ma ɗum hara an duuɓi ma ɗin si duuɓi ma ɗin kadi hewtali 64 64 ans sa feƴƴi 64 ans ɗa wawi qualifiade kono si tawi a heɓali 64 ans sina hara a woni disable ma hollaɗa nawni docteur jo certifié aɗa mari nawnade nde permettatama gollugol ko on say wata qualifiade sina ɗum sa heɓali 64 ans tawi wona a nawnuɗo wona a jukkuɗo a gollali 80 heures ji ɗin kadi ɓe jonnatama food stamp ma on ok honno fayda ko ɗiɗo piiji tigi tigi on tigi doit mantade comme boni doit ka gollude ko pay kunkun hewtali duuɓi 14 ma hara ɗa mari pay koye ko heɓali duuɓi 14 ma hara sonnajo on ko sowiɗo ɗon kadi mo wawi qualifiade wano native américain ɓe ɓen ɗo andi ko leydi maɓɓe ni leydi ko jattandi ɓe yo Europe ɓe ari ɓe jatti ɓe donc ɓen ɗon toujours ɓe hendoto food stamp bénéfice ji buy ɓe hendoto mara ko a jukkuɗo ma hara a feƴƴi duuɓi 64 ɗon kadi ɗa wawi qualifiade fi food stamp hay si tawi woni ala gollude joni noon golle ɗen ɓe exigeatama ko golle tun ka wonoɗa yoɓede sa fala yaha waɗa golle volontaire nokkugo windaneɗa kaydi wonde ɗa wadde volontariat ɗa gollude a golli 20 heures par semaine sa fala kadi hara ko self employed yo taw tun ɗa wawi prouvude wonde ɗa gollande hoorema ko self employed wona golle déclaraɗe koye taw tum preuve no woodi ok donc comme ɓe woni ɗi critére ji ɗo rewnoytake hoore mum ko vétéran ɓe ɓen masi ko homeless sans domicile fixe ma ɗum ko foster care child pay koye jattete koye halfine koye ɗon kadi ko exempt ma ɗum hara ko Alaska ma Hawaii hoɗuɗa ɗon andi représentant ɓe wonɓe Alaska e Hawaii ɓen ko kamɓe waɗi ha bill on feƴƴi ko négociation ɗo ɗen ɓe impose wonde ok kamɓe yimɓe maɓɓe ɓen tawetake o saria ɗo fiyo ɓe tawtu vutu gongol fi bill on no feƴƴira par ce que si ɓe tawtano bill on feƴƴatano ok si wi ɗon ɗen itti 2027 yimɓe buy perdre e food stamp on par ce que e saria mo ɓe voti on itti 2027 ko état ji ɗin doit supportude 75% food stamp on ɗo andi food stamp ko gouvernement fédéral o woni financude joni noon ɓe itti 2027 état be état no doit financude 75%. Si tawi état on finansali 75%, heɓe wawi ittoyde programme on e on état ɗon. Joni noon état ji ɗin ko soit ɓe ɓeydoya impôt ji maɓɓe ɗin fino ɓe couvrira on 75% ɗon ma ɓe wata couvrude. Ok, sina état ji ɗiɗi Alaska e Hawaii sabu ko ɓe waɗi kon compromis ɓe voti fino bill on feƴƴira. Si wi ɗon nden waɗa ɓe fraude ɓe saria waɗa ɗon no woni strict ɗon handi woɓɓe jonnete food stamp ɓe yaha ɓe négocier e goɗɗo ka boutique o jonna ɓe kaaso ɓe ciifa kartal ngal ɓe waɗ ƴetti sariyaji tedduɗi e hoore ɗum si ɓe nangi on tigi o yaha e kaso. Ok, donc mi aroye mi explique e vidéo go fi médiqué donc kadi o bill votaɗo ɗo ɗen kono affectirta kono food stamp ɓe aroye ha ɓe coupa fi landiɓe asile landiɓe réfugié donc ɗo andi nini ɓen ɗon fof no hen ɗo food stamp kono ɗum noon fof ɓe aroye ɓe bloca. Merci et bonne soirée.